Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi akhoi chingmerong car bazar gi amuk Anouba nakha hogolakpagi haib tare Anouba update masam dan jerake ado yam regular oina di yam toina di upload tawroge haibdi khoi gi sang naina tha amagi amu anirak omlak chide nai keno tawjarake tare pin na budi tawjarake ado yengse kai kai ngasi goina kai kai lege abdu yenga yam video se mieng tam ya se ado channel la se koi subscribe like and share to kan bra ma koi gari ga mari le na ba adum content mathang dum pur lak chage our se videos adu the video se our se an mata koi ki sidagi alto 800 te dum hajara ge alto 800 silai re ko ma gi tire gi condition dum ni mana side ke looks ko tayar je ani madum lorma yenge ari ko maningi smaina lagi ni blue color have tare anungi interior chu ai have hang to yang anjarake so lol men he tau je 2014 gi male ko 2,45,000 smaina le re West Bengal number ni with NOC de lak do ni ko aduga mathang da khoi myam na ju hangbiba khoi gi bolero gi le ga di bolero to piro na have do ado mathang da si bolero se silai jare ko masu se khoi yam hing na phajaba khoi gi olive khoi gi green khoi military masu haitare aigadra maina lai front looks maina lai gini ko ado ma je ma gi demand price have tare demand price se 4,10,000 in magi interiors smaina lai gani mangi smaina pure ko gari ka din smaina lai gani ko adu ko maning gi swe happy usarake tayari condition smaina lai adu ko maning lom da ya pakan na smaina u gani ko gari sigi film je ado bolero se makal angau bom chulai ko amana pura khoi gi han manam na mi vibe da samna da ado yengche ado mathang thang ucharake aduga sedana mo khoi gi alto da K10 kitang khoi gi normal alto gi sina kitang powerful oiba gari oidini ko sina 225 smile lay magi price 2013 gi oidini ko magi side looks smile dum ngiro sina maningi smile lay gini nong 20 suram nina dum khara di mo le tare gari se fun ba fun lambi me ada lay ram ni ko aduga mo som da mo kidang khoi gi nang premium da machine housing ga dik SUV looks tamamagi Creta yamna pawba gai dani ko Creta da khoi tan premium oiba pamaga di ko projector helm oira ni DRL yaura ni ko adu masi 2015 gi odini myam na dum yam pamna sinaba gari ni disin yam pamna sinari ko generation budim thang di lai ko adu magi demand price ha ga di 5,95,000 finally slightly negotiate loi adum khadi loi mang negotiate to ya ba to de ni ko ade yeng bio ai interior cha pedang ulake ko du single owner su oi de ni single owner se am tang na phangi ko smai do ja single owner da phang ba gari se yar ga de dum khung cha ba lobi ho bi ai ado eloi wil jo ai to ba ko gi to an ma keno do looks la single owner ni aduga mathakta su ma se khigi Manipur gi punya gi khoi keno oi ni ko ado next se khigi mayam na pam na sina ba alaman na haitare alaman na khakana loi sina ba yar ba dum alto K10 khigi marak ki haitare 2016 gi lai ga di am tam khagan gi ro sina 2015 gi ni beno da swift toina pa sina 2015 gi am yem biro gari se dum angau bani angau bu yam na kaman noi na sina ba yam na nungai ba ko dum khal gi keno oi ni ko
ai manung interior jo hep ulak ke ko smaina silei ko adu magi demand price hai ra di 3 lakh mai lakh ani ko maning ji smai u ni ko look sa VXI model lo ni ko silei ko ai adu maning ji maning shit mai jumut khre tu na sidang mam di mam ne mem war de mam su mam na jum mem de details so ikam hajar ke chena Swift 2013 ni go 13 go de ne to ana mai eloi ga jes mana half sar have tare ada tani indicator sida ga dum loi ya yaw sare ma ge ken wasa looks smile like ni maning ge looks na smile like ni ada magi price na ko gi 3,35,000 smile like apa mina dum contact to biro ai description da mai gi contact number do ma apsara mage ne bio manung ji mam mani na tang di u budi ki tang din kana to le ko tang mam di mam ne ko smile like ni manung se aduga sina salary le re salary mamangi video de half re ko simade aba si hapsara roge si madi le dia tai diloi sat kre gari se amago si madi le hori do kana ko misina ni interest le biaw gari si sudum la pio do dum jeng bio gari di dum pura han bane 2022 gini ko kilometer 16000 tang thau do gari 5,70,000 ni si ko ado last koi myam na khwai digi hen na pam na do wa hai tare koi gi sing da man da de city da valid ayamba o koi gi multi purpose da dum sina ba yar ga do ba dum makhal gi ari have tare bolero top model ni go magi looks sedum my front gi koi headlamp sedum jeng bi ga sedum my idea le mani myam yam hena khang biram mani mai sai no ni ko tayar gi dum condition dum mai bu usara ke ko mai imam baji de kitang ni noi bu wa le ko mai le ni pura an bani ko manung je pura kai ka tar yeng je yeng ba ka du ko phang ni magi de su moi gi se phar se magi 2022 gi ni si ju ko aduga magi keno sina demand price sina 9,60,000 smile like ni ko kilometer city just only 30 muki sang ni thaure ko ado pura han baga sa mana have the same de manong je ye yang jar ke computer manong smile like ni ko manong yam phajana ena tawri have tare han ba manam nai me hang torok ko ko me sinau jing koi bolero pam le ga di bolero le re lengchin biro sidida BS6 and ta re go bolero BS6 and maning de sus mana le ni condition de mai par ko lo yaw re maning gi go ado sini asigi samlapa akoi gi simnong car bazar gi update masa muthot yam phamda no pijari bani ko ado asigi di video se sai de sum lo senaba awage ado kana gomba sinau sing interest le re di ai description da contact number ha pa bane ado contact to biro asigi di sai de sum lo senjarage to gari thonga tamda masa thauda helmet piu adu so thawna seat belt so na phabiu ko ado asigi di sai sum lo senjarage yeah take care bye bye